Leo acha kwanza tuongelee uongozi. Na nimeshaona kwamba uongozi ni kitu cha muhimu sana na ni kitu cha maana kwenye maisha yetu. Kama vile unapohitaji cheo fulani. Nafahamu kuna familia zingine ambazo zinahitaji uongozi kwa nguvu fulani, kwa kutumia nguvu fulani au upinzani fulani. Huo sio uongozi. Uongozi ambao unapaswa kutumia ni uongozi wa kuchunguza kipi ambacho unapaswa kukiongoza kwenye maisha yako. Kwanza leo acha tuongelee kwanza aina moja ya uongozi. Unafahamu wengi ambao umetokea kwenye familia zilizokuwa tofauti sana, na familia hizo kuwa tofauti sana ni familia ambazo uaga ndani hawakukuaga viongozi kwenye hizo familia zao. Halafu leo wanakuja, wanasimama, wanatamani au wanahitaji kabisa wasimamie people. Unaona, wakati kwenye familia yao hawakukuwa viongozi. Hiyo si vema na hiyo si nzuri sana. Inabidi kwanza uwe kiongozi kwenye familia yako ili tena uende kusimamia people. Huwezi kutoka kwenye familia yako na amka leo unatoka nyumbani kwenu, unatoka kwako, nasema leo naenda kuwasimamia watu fulani. Hapana, uongozi haupo hivyo. Uongozi ni kujifunza kwanza mbinu fulani za kupambana kwa kutumia busara. Unaona? Unatumia kwanza busara ili ufahamu watu gani ambao utakaodili nao. Huo ndio uongozi, kwa sababu namkumbuka rafiki yangu mmoja ambaye alihitaji kutumia nguvu fulani au alihitaji kupata uongozi fulani kutoka kwanza kwenye familia yao, halafu akakuwa ingia huko kwenye uwanja fulani ili confuse people, atumie uongozi fulani kwa ajili ya people. Lakini alifanikiwa sana kwa kuwa anafahamu mbinu fulani za kudili nazo kwenye uongozi fulani alipokuwa akiwa kwenye familia zake au kwenye familia yake. Na hiyo kanipatia nguvu sana za kunionyesha kwamba uongozi fulani ambao tunaweza kuupata ni uongozi ambao tunaweza kwanza kuanzia kwenye familia zetu. Unaona? Yani tupate kwanza education basic. Education basic yani ni education ambayo unaweza kupata kwenye familia yako tangu kwanza kuzaliwa kwako hadi kukomaa. Kama umekomaa vibaya, utaongoza people vibaya. Kama umekomaa vizuri, utaongoza pia people vizuri. Hapo sijui upo na mimi.